demo masih demonstrasi di ladang kegiatane Cah Gunung Kidul neng pinggiran Kalimantan. Mancing-mancing ini ngeliwat mulai mbah, ngeliwat aku buka. Nah gitu tuan takure tunggu pret iki ceritane iki. Wong Gunung Kidul neng Kalimantan tunggu pret. Muga selamat parine kena nggo badan sesuk iki liwat tapi bodone. Oh iya mbah. Kaetan. Pasangi anu apa? Timek. Sing nyang kuala ki andi apa bongkeng?